Možete mi reći koji je vaš stav oko ovog zadnjega skandala sa crkvom i pedofilijom? Znači to od vas zaslužuje samo ignoriranje. Nemate osobni stav ili... Šta bi bilo, ne daj Bože, da se radi o vašem djetetu? Riješeno, dakle, aktivna agencija. Bi bilo jednako ignoriranje. Je vam u redu da postoji građani prvog i drugog reda? Se institut premještaja državne službe ili javne službe. I dok će građani drugog reda financirati elitu iz prvog reda? Samo da što čini ministarstvo i vlada u cjelini da su ova brojka koji su danas iznijeli, a koji znači 220.000 ljudi u državnoj upravi smanjiti. Prvo nam sada još uvijek, dakle, zapošljavanja, možda se izuzetak, dakle, one službe koje moraju funkcionirati, dakle, u školama mora doći. Jel postoji službe za kažnjavanje pedofilije u crkvi? Ili tih službi nema? Ne ugrožavam. Ne, nije istina, ja na to imam pravo. Da, mene nemam na to pravo, mene policija legitimirala, utvrdila moj identitet i na ovo imam pravo. Hoćete me legitimirati? Onda ja imam na ovo pravo. Da, imam to pravo. Nema šta zadržavati pravo za sebe ili ne. Boje se istine. Ajmo, Rika.